All right, everyone obi akwa ba edaba platforms ya ba people e Asante Mampong Palace na Nyankopon ya adom a edachena aha na dwumadi na nkasa no etimi atodwa na yedi kai agba pro ahwede krom de ekoso ene ne eba nyina but now no we say etimi etwamfoni akra ene chew na ya hwese de nemasifa ekonti yede obewia mu na ya hwe what is happening around Asante Mampong Kobia no nti ohwa the question amamre ne amane ekwa so 24 abono eno ene da screen so kama onye bia wo hwe no nti da se be so bensu ni mfani ni ena atwa ahanum nyina ehia kama onye bia wo ye de wo hwe no ti e pese ni nyina no ye ma wo hu de eko ene nia eba ha nti ohwe pictures no ena da ho kama na se ewo kama ahan so eye ba ko a 24 aye the name actually the one be e wa hanom but o hwe se de nyema sifa etie wa ha bibia e dia dance se amamre ne amane kwa so 24 aye krado a o ma bo abu pa fo Yakopon e ya adom a eda echena nti no ye ma overview of how entrance when you be adwumade no todwa na nkasa how entrance nti eno ene ye twa ma bibia watimi eho ne ekoso ene ne eba no tebi so aye bo apro ka me ho na yemwam ye hwe de eko nti yewam na ya hwe Yakopon ya adom adwumade no se de nema besifa akono main entrance no ene yaba begina ye hwe so far decoration na ekoso nyan ye twa bia ide ema wono ti ebiso a ya de update no ede ema wono ti eko na ye hwe se de nema sitie wait me ti preparation na ebiso a ekoso no amamre ene amane paso bibia amamre ti preparation de biso a ekoso kama ye twa de nyina ama wo de ekoso no we dasebe osebu nso ne 1 week observational Mampong traditional council ye no eno na ye twa e de ama ho nti ye wo Asante Mampong ahemfie na nkasa ahemfie proper na ye de ama nti 24 no so mo twa mo ti ebom dendenden e wo honom ohwa adwa hene ono na ye chairman of the funeral committee ti omo so na keka mo ti bom kama e wo honom a ne nyina no ye ma wo hu de e koso e wo honom nti ye biso a e de life habit no e de ema e wo hanom sei to he me che ni nti ahemfie de nyina ene da o screen so no bibia ehye Yakopon ya adom a ochena amamre na amane kwa so no won se enyema betimi akoyi papa canopy no bibia ehye enema ekoso den a enye fedi agro kra ti ebe hwe na ye wemu right yes am akwa babiem emra platform we so yasa be pie mu e Asante Mampong ahemfie aha na Yakopon ya adom a dwumadi na nkasa proper no happen na only say from day 1 nyane ye de back to back update na e dia be na na ya ba pie mu a ye hwe de e ko ne ne eba na menya menu aba ma ba ko ha ye pese ne bonko mo na ye je ono so adwenche pe de AC e wa hanom no ono so entwa enfunu akra enche ye ne telefone nti opening akwaba odi from prophet Archangel Archangel media odi ada enti opening ye ni din ko na so fa oba ye no ohu ne ma sei e ba ye niema bibia da na kwem ba ye setup no bibia da na kwem security ni so tight pa ultimate say watch na ampa ya bigger pa dia to Asante mayen sure na looking at you want to be say we ensure that ehu bi sa da maybe obi kan say Asante Mampong ye say wo hini bi free mu no we ensure that ehu bi sa da we bi ameka say first time ehu bi enti pe amamre na amane kwa so no say dey na we expect say bitimesi matise nyame adoma bo be esi sokrogonya na no makonfo so won ba be kom no so akira amamre ne amane hostility bi ka wo bi kire eti na nyimre bo esi sokrokwa akonfo no so ba be kom me dem ye sofo ne mom no nkrofo no ba betwa nkrofo no ba betwa na yehu amamre ne amane o media no so no obi wo amamre ne amane woni hwe no so wo media no so eti minim say apa bere fo ne beba fake one for no so be dey
ebe baby sanity okay ye bada ase let's say that